Malwhaafonga o TALA VAIFANUA. O se tautua whaiwhai pēr lau Samoa Entertainment TV mai e pia. O lo numeracy lia pēr ia tangata lotu o le kalesia whaapotonga Kirisiano Samoa le whakasā. So atul katoliko, metotisi, mamona. Ma whaasolo i fuai isi tapo inga Kirisiano lava ilo tātua tunu. Ai wa maita wina o isi e kalesia Kirisiano i Samoa. Ua whaataa ue o lātou taltununga whaakirisiano le aso tonai o le sapati tāpua iai e pe o le kalesia le tua ma le talitonunga aso fitu tuto atasi. Pe tai o le vai aso nei, le ana whelo iai le fionga le pālamia, ma tai o le fono e kalesia so whaatasi. Tala noina le ngāluenga whaatasi, e tala noina le ngālulu e whaatasi ai, mō le anga iluma o mea whai e so tanga i ngāluenga whaatuatua. O le isi mata upuna fola le fionga le pālamia la au le mali e toa e o iai se whaatoa whala inga ma tai lotu. O le tā o fia o na toi whaia ni ngā luenga te tele i le sāpati po le sā. O le amatua tapu ngā luenga i le sā toi wha maluina. Mai se lava ngā luenga ngā ingo iai masini ma mea lava i le tātou watunu. Mai tauina pēr lo iai nisi o kon kalate mai whafo ma mea o lo o sori i sāpati. Na tuai la tu fa tu langal fa ma singa al tau pule nei ma tatu le tatu sulsa inga am tango ngal vengal tau sang fo o le solia so sai le taimi nei e le ngata onu utu tau langa ai ua amata ona so solo atu inu uitua talu mai lava ona toe fa atanga ona tatala fale oloa yeso sa le ana tau fa masani ai foi le naanga I whanua le vai tau o fa mai koviti. Ua toi whai ei nei su enga mo le saunga le mua le waala upase se lena fuafuai au mai mo Samoa, talu mai le whai ungol tau sanga lua o lua wha. O le waa ailo na fusanga sawa le catamaran, po le waa moe lua, e na o le tolu se fulu le tolu 5 minute masawa I le waa wafu I sa le longa I muli whanua. Whaatu sa I le silia I le ono se fulu minute folaula wai le waa le 5 hall, le o loo wha o ngai taimi nei. O le whaalawi loa le ofiso whailau tusi le malo Samoa, le Government Press Secretariat, I le masina o te se malua o lua wha, o le waale na tala noa ai le minister ta ngaluenga telemfeo inga, transport and infrastructure, le sunga olo a fuafiti wa ai, pe atu sa ai mafuafuanga, e ta tawana o atu le o ngā tonua lua o lua 5, ua au mai I Samoa. O le whaamtalanga lea mai le malo I le nā taimi, mata wai e olo, o le waa lea e whaatu pele pulengo wafu, le Samoa Port Authority po le spy lona tau, e fitu te si ma le 8 miliona tupe Amerika po le 2 si ma le 4 miliona TALA Samoa. Ma whaamautino ai e olo le nātai mi āpā si al kabineta e tauano o ane ia iuni lua o lua 5 o mai le waa I Samoa. O le waa sa fuafua e toe whai ia I se whainga ia o atu I le afe pa se ofi ai, pe silia tu fo ma ia silia tu leono se fuluni ta avale utai e le ngata ina ia ona vaenga e no foi pa se I tonu ma le fale o loa le cafeteria ai o ava noa mono fo fa savili fafo o le va ale le Aurora V mai Wallaroo Australia na fausia Indonesia lua fesfultasi mo le Island Transport Holdings Gold Coast Australia e tu so fa maunga ale shipsporting.com e 5 tesi ma le 1 mita le umi ai se fululua mita le lautele. O le whaatu penga o le waale pe ona taue olo I le official whailau tu se le malo I le nā taimi te se malua olua wha. O le whaapaanga a le state-owned enterprises a le malo. E pe lea o le Universio tupe a le Samoa Port Authority. E whaatau mai ai le waa, ma mawai alantou tupe ai o le a mawai fo I se waa fau. Mō whewa inga I le waa mulwhanua msa le longa. O se wha maite pe ona ta ua olo I le nā taimi na sa wai mai le pulenga o le malo I luma atu I le whaatupuina o tupe maua a isi vaenga ia o le malo. Mai oi tu a inga waa ia ua lewa no whewa a ia tunu ue pe o New Zealand, Australia, e pe ona ia whaailoa, pe tai. Wo o mai le taimi nei, o lo whaia iai le susu e ngā tili le saonga le mūtalu ese fausanga mo atu vasa, ese fausanga mo sami e malu, ese fausanga mo vaitafe ma vaituloto, wa afuai le susu e ngā le saonga le mua le vaalea, o whaatali nei iai ia le fionga I le palemia e pe ona whautuaina. le vaalea na whaapea mai ua o mai le whaamtalanga le fionga le liminsta
o lo iai ia nei susu e ngalaiti o lo te tau whaatino iai. Ono le whatoa mau atu nei, e te le tūlanga o le fisiringia o le mainga o le waa lea mo tātou. Ono le tūlanga fo i le whapea i le o atu toa tāpenanga i lona saunga le mu. Ia mga whatauli maina mo le vainu. Ia mali tūlanga o lo iai te mire nei. E le mawhai e le waa lea nau whale i tātou wafu. Whaisi te leo le waa. Whaisi papa o wafu. A le waa e whaisi ona te le tele mali tūlanga la lea o le whapea mai e le iai se teimi na tātou whaongai nai ni waa se lua. Capmarangs. Te peo alia. E le lei alia o waa la iti o me mawhain whatūlanga. A se waa te le whapea i se tūlanga. E lua ni waa e whalangolango iai le te leo le waa lea. Ia male so tanga i le o ngā tonu. O mai whaamtalanga i atea ua ina le to e siringi ai i tūlanga o saunga le mūma le tunu. Le fiongal pa le mia la aulel mali e toa, le ua te Plata i vau Fosi Schmidt. Ai nisi o TALA, ua whiala ne lava le sili le 50 whanau o tausi le Campus of Hope i tōna i mato i tau mawhatanga whaapitoa o le KIRISIMASI, ma tala ngā mea lofa. Ai o tā alonga ma whaafifia ngā maralatou malo whaalolongia le sunga Traden Lane. Ona nā whilenta nu VAIFANUA le alo Samoa malana au malanga whaapitoa lava mō le whaafia i nau whanau a Samoa nā awhia i Sawanga. O tamaiti mai le pepe le sulvalu tau sanga le mātua. O le whapaanga le nei le SVSG, Samoa Victim Support Group mo Traden. Ua tele ai ia se fisosoani mō whanau nei, ai mai se lava o le swinga i o lātou fōlinga vaia. O le masino uni o le tausanga nei, lena malanga mai ai Traden, mai ia whaatau ma mafa foi i whanau a Samoa, e le ngata o le lotoa, a o i lātou na wheilo ai atu i ai le taulanga. E le ngata o whanau Sawaina Samoa, ai na ia apa toi foi, i se vaenga o whanau a o ngai le taulanga, ma avatu i ai le tupe e o atu i se fulu awhetala. O lana misiona ia whaia se swinga o tangata tuatia e ala i lona whaasua atua mea wa ia maua, e whaatau ma mafa ma whaalava lava ai. O le taimile nei, o le la sanga foile na o le aso ma le aso atai au. O le whaafia i whanau o le Campus of Hope, umamato e fo ia tuai lava i au se talia i le mai ane o le KIRISIMASI. Ua avanto i nei le lu ia le fionga le pale mia i whaala po to putonga le malo e lua sutolu e le itu ina atua la to li poti whaatau sanga lua o lua lima i le pale mene. Ina ia avanto i to tonu i le tau fianga le pale mene o le asa so ai. O le misi ai o li poti whaala po putonga i e lua sutolu na awhea le saunanga le pale mia. I le lato whelo inga. La aule le mali e toa le wate Plata i vau Fosi Schmidt i le lato whelo inga. Ma komiti whaatonu o whala putonga le malo i le FRI le taluai se fuluiva o te sema. Na whaia i le toa Salamasi na hall. Ma mai tawi na i le whiongal pālemia e na o le whala putonga. Na vatu i te tonu o la toli poti whaatau sanga lu olua lima le pālemene. E na o le FESA, Samoa Port Authority, le SROS, ma le Samoa Post whaatasiai ma le MPE. Ua fasilingi ai le fionga i le palemia, le mafua anga o le mawhaiona avatuli poti le toa wha o ta uelunga. Ai le mawhai eisi e tu sai ma le tula fono, ma ono fasilingi ai ngā luenga le teitei fono ma komiti whaatonu, peitai. O wha manatu le palemia, manino fo i au lape, i le tula fono i komiti whaatonu, pe ale tu ina tuli poti whaatausanga i tono le whamasina, i le mai ai o le tausanga whaaltupe. Mai asauno o le lu ile nā mo isi whala poptonga lua sultolu ina ia o atu i le fono al palmene le tausanga fau. O atu ina umatu i le fono au au tōli poti wha le tausanga. Tala nā yo VAIFANUA mai e pia i le nei fo ia so stautua lau Samoa Entertainment TV ai MANUIA le alo atu le KIRISIMASI ma le tausanga fau.